megalayapost.news KL Leon Institute rengkat kajing trilang bat ke SLD Komiti jong ke khanar lengdo syatay pastorin haka santarik unok pra arja rapusan kala penlong ya kawai na ke program kerpang balatip kum ke village education program lengbak project Inspire and Inform hador barhol kasnong umling hariboy district kapang pedeng jong kini ke program kadai ke sengkam lajong bat kilat peniar haka bagatong kalong ban penslur ki samla ban sengkam sengjam lajong ban imjak po lengbak jing sengkam lajong ya kini ke Inspire and Inform project lakarsyan borba dawba miral bon CM MLE kanong po kum kawai nagalat ban anjing kai kerpang ya kikun samla halor ka sengkam sengjam lajong bat hikai halor kilat kilanti bakin yakun ban yok rung hakikam sorkar bat haki benta bapher kani ka project kapai kmat ru ban pensung thu pajba halor kijing e kikun samla kum kajing syakta haudrong kajing sungkha khna ha ka bahadu san pulaingot ki samla kilayo jing matoy bat khamtam ru kilayo jing kai syapang kajing ikun ya ka DSC SSC bat MLP examination ha ka babun naki kilala ban pendam ya kani ka program ajing kai ya kani ka program lawan ban shimata ba Meral Bons im kum kongsan bala sakilang ru daga jingdon lang usamla san kupar sengkli kum director ke KL Leon Institute bat kite ki samla harangkat ke jingdon lang kiriu shempang ki bawan ban ajing kaya ki samla hagani ke sngi ladon ru ke jing yatai ne yathir da kiriu shempang na ka DCIC Prime Meghalaya bat MBMA balaya kran halor ke jing mentoy na ka sorkar kum ke PMEGP CM11 Prime Funding bat kiwi kilan kilenti ban kentiu ki kun samla hakayo kamyo jam bat kilan ajing mentoy na ka benta kalawai jongki Kita di mentah na po kalian ka prime nila funding di college na to aku southly across Meghalaya apa baru Meghalaya begini gini betul dikatakan isel bagi organisasi besar yang ni ya ile tu ni yang kami ini nak dibenarkan ke idea jadi sudah idea ni aku stang kamera jom mereka kita bagi kuat stang dari sukuat jadi bahkan ketika isel pas kayak rap lagi kumlo ban yang dipakai tak idea ni akan orang confident bagi kita nak joki kerja model ni bagi kai yang gitu ni apa college kai kumlo ban apa ni kata di ngalak ban ayu besar apa Shillong College apa Mairang kadang ketilok Memorial College di apa Sinanjenis College di natakai kumlehu natakai Matematika University kini bu begini iki bagi dia kita bagi ki program ni ba kita ki ideation challenge kita challenge kita ba ini ki kata challenge kan kalau ke competition ibarat haka apa college kepakiwan nak dulu ka idea ke business idea kita tidak berpartisipasi antara dikiwan kita ka form ke bagi kita hapan register mentah tinggal pun balai online betul jadi kena kita dulu ki register lagi ni jadi akan ni event balai untuk di college ki yo sebut ni idea kita way buat stang berbu ka farm way buat stang berbu ka jewelry unit way buat stang how di manufacturing unit yang kita yang way buat benda pensna website jadi page ni idea ini college page itu apa yang itu kisah kon ini bagi ban patai semangat bisnes ini kalau kau pakai dia pitching dia tiba kerana kemajuan ki juri members mak kita judge ko to kumba interview ni tikiwan kerana tu kan bisa jadi yang kita idea di job bikin jet ki sekitar lain kita job offer second hand bikin ai buat money yang kiro tanghai idea syarata nanu nasional solution po kana ba kali baisi teka bai ba di style ni nak project ki idea by style ni ka integrated village cooperative societies kono banyak yang kita international ba kini ka ban nasional kanera beki ni ban bagi khot tin pare ka travel karen kina ban bu pisang tu ban belang ya ke iki gua bi khot belang ban ka ke atono ka IBCS tin belang tu di umne tamta nang kini ka IBCS tu kanera ban punya yo iki mar no ki mar ki members kidung no ki balati share baru members apa ka IBCS kira ki mar ban punya yo iki mar jom kum ki jingthok joki ki so ki pai ki chori ki chap और कुम्बोरो बाकी निरा पिपी हगलिया कथु कथम अरे पिडन कम किलो की मार बखिमला बथु तक बोलमेन कीबोर्ड मशीन फिला बरवाय न कितो की IBCS hapo kini ki IBCS ki yo ni kor machine ki IY pachiki para member haga dor ka ben ko so ta porsok bo porsok ka pidan kam ki kor machine ki babiak banera pipi ki tractor ki kini ni jat pidan kam
sebayang lebar kiweru kinon yaki producer group tegi promote proyek ni producer group hapo kishnong kitau I training with yaki namal ba ni kwa wan penyayo hayoma namal kum ganuk sama iwe inong la ban ai ma la wan nong thi na ba kwa ban thi chiwo shitol sotren oi nong ini ke producer group bar kiwan collectively jo away product kiwan nang shipawar kasan ngal apawar kitung yojo war bar kumno bar ki promote yang kesnam di bawah penyayo bikiki mar te house nya phak nai spa na ndai din ba ngala engage ba di lok chunga chua mi highlights krian ngim don kam don jam ba di por duna ba di agencies di por जैसे कि PMRY por idon ke ba ni kundang kam kolong bang akan mau ita skin ba email kan long bang ana ile kaspa ya ba mono mala bentuk ita bakata ada jina yista te kaspa pathengam don ndegene jina yista te kaspa lada minang kundang kam ika mendong bre kita dikentin di ba keren hadim la engage ba di lo hadim berdewe ko o arajar tengah o ilok pi fiton ke jaka ni adon kajimang istat yang ini sedang melakukan seni ke school kata sistem lenter ke bang mengi idon tak wika dream ke bang aku ban ai ki experience ne long bali bala ban sengkam sengkam majong kadi kasap ke bau ble buai kasap ke pong ka talent ke bang ke English kadi kasap ke pong hanggo idon kasap payung ti pensong norim bat harta cuma tang tikwa ban le engineering works mereka kasap tunggal punut sedang ya tidak benar lupa kasap tengah ngasuh bangadon kasap panikai ilok idon kasap niskai para kersi juga idon kasap panikai Egyptian beliefan kibiang tinggi dan kasap panikai tinggi sedang ya tagi pensonore punya kata kasap ke pangidon kata de kasap ke bau beliau ayani te banlong kampat de idon kam ke atlik bentar ki ban ki basatlik bentar ki bangakwa ban mention hang ne kelompat dream and vision nada fiton ke cikos new tambah naik mudur tapi mudur entah nang kiu show match dengan sense school Debuel Memorial Secondary School hamat impossible menai mudur ndai udang ka dream ka vision kata ka ji jai ka ji perthan jumpi ka ji positive jumpi ka ba kata ka ji positive jumpi kalau mitang sya ka thong kani ka kilo sya ka thong na ta pat but sai ka will ka mon ka juat ba kane ka mon ka juat di ko mitang ka thong so purung ka thong nang ta put sisu pada ka determination ko bang tin pareng ka but ka jirai put jumut ka taru ban put parai put jumut ban ko be chak ka thong kane ta do sya ka thong nang ta ka sacrifice babun ba gijinge kini kendu bayi kita hawa kane sacrifice bre kalong ko pila ban yasha gijinge len lade duki khaj ban dam bai ngon ban poi be sya ka thong kini ri ki banta ki ba pelong yanga kum unta punar bujok ban senge kam sipun ba anak begini lada ngan keren kini ke dreams a vision to ka dreams kalong bang no ban seng school ka vision kalong banira ya ki wei ya ki baduk ka bakong san ibu hakman ya bangira di kena baduk bar ka baar kalong ban aikam ya ki baduk kata de ka vision ka ba mengidon bangira le do aku entah ini pasau kini kai ki bana posnom bat napok marjan nomor 4 menumber ko bekat ba mangingi ngala ban aikam ka samut ya ki no hikai ki bakti ban apa ka sarkar ki yo lekam school private ka education policy ji ka duna kam biang ki DLS kemdet ki MTET kemdet rewan ni yo ya ki ni aikam macam ni but ni are the best ya ka education ya ki kenap deh oh ni dengkap experience mengitre sitom bagi kena ki bami naga school ke jongi 50% almost ke ki science dan bermentak ki bubul pa kilong bre idon ki bahikai hadir ke PMRY kami scheme host yang 2009 di PME GP Prime Minister's Employment Generation Program. Wah, model kalong sering pun jaga PMRY ini. Kena itu scheme kali bantu lagi body entrepreneurs di startups. Agak kuat lagi saya ada contoh. Semua the financial bank buat macam loan, bank kapan collateral, kapan security, kapan benda ada kerjakan. Kita di finance company kalau benda ada funding, kita kalau benda ada fixed deposit. Tetapi GP pakai advantage bar, laga vision dengan scheme, kerana upfront, apa? Nggak syukur yang ke Meghalaya orang tua, yang ke Meghalaya dari 90%. Macam dari sebenarnya kasar dari kalau benda perlu dengan
Meghalaya pala po yung lagu sa percent urban. Lahat ang naging urban area, hari-hari kita akan buat urban area. Di urban area, 25%. So PHP kadang-kadang katakan ini manufacturing units. Kailangan yung manufacturing, food processing, hand weaving, tailoring and embroidery. Kailangan even like bottling units, bottled water. Key activities kapag PhD tercover, Kamdan level. Define ang PhD website. Kamdan can list of activities allowed. Pero the list of activities not allowed. Kalau bertanya, most likely dilakukan pengakuan contoh PhD. Kalau key activities bisa dilakukan, let's say manufacturing of key income kita untuk let's say cigarette making, tobacco, alcohol, sebagai example, anything opening like a pollution, production of plastic bags. Kalau plastic bags itu kita lawan na set up unit untuk produce plastic bags. Ada thickness, ada weight specification, ada design. Era kanan sendika funding nakalian para UMLA era Elelion Steel Bucket link cheki snow kuli shun pasang empat yang dikelak di production snem kalau up to date kalau pempersian dari pemajinkai dari orang bagi di samla lagi tidak di Jakarta bom dan respon tidak itu respon nasi ini yang ni kat ni penayuan kuli shun bah ini di persiang ibadat nak dijemut dengan berhak mengaku yang meli bah habis dijemut berhak yang bersoka bagi persiang penpoi kini kai sekinom sumsnom kalau bersisok ada di kon nomor pengijulan bahagi awareness program nak taman aja kai yang ikut sama lagi jenis lah dengan kimat parok penglajar ni respon alhamdulillah izin duna mau ini kena udah syukur untuk publicity kemudian lagi ibangsianya additional kemudian ai izin ya terima dari izin kuat dari gelombang kubah dayami dan skim ni kani kami ke besar lagi ukur kani kenang ngai pedeng dan kita nang pot Kinangailan ka maghihin hukum kini jai program ban fund yaki activities ki hukum kini banyak pakasokar ka pensyukur yang ki besen kam najong khantam ha kani itu kelompok ini kita disebut kalau yo jimuntoy lembah dari jingara jong pasokar banyak adong sadong nunglah Ndrei kat kabaisen lene baistan kasorka dia. Kalau benda yang dikenhut, kila benda IBCS, di society, kila benda village organization, kila benda self help group, kila benda shimet, kibal sorka kala jera. Hakisnom ngijulak yang SAG village organization idio bergerak membangun sorka brand kala lembaga NRL National Rural Livelihood Mission jadi grup nagaliang jong ke Population Department nagaliang jong ke Basin nagaliang jong kiwi agency bang sorka kadang kijingarap kibabunur kom society kum berusaha itu ipi kawin ki IDCS kibelayan hasilan IBCS in society, away getting for Uma, away getting for Mokro, away getting for Conti, Yagirap and Soka, infinite come home. Megalayapost.news